Verse 27. Abasekorinte bokuqala isahluko 9 verse 27. Leli zaga basinezaga isahluko sesithupha verse 2. Kodwa besifunda abasekorinte bokuqala isahluko 9 verse 27.
Korinte bokuqala isahluko 9 verse 27. Kodwa ngiyawutuba umzimba wami, ngiwenza izigqila ukuba mina Ufunde kahle mntwana. Uyawutuba. Wenze izigqila. Yilo. Kodwa ngiyawutuba umzimba wami. Yeah. Ngiwenza isigqila ukuba mina engishumayeza abanye ngingaliwa mina uqobo. Sibonga izwi lakho namhlanje nini uNkulunkulu walehlo. Wena uyazi ngathi wasizibele sethu. Futhi wona amandla okusibala. Uyasondla wesigcokisa uNkulunkulu wethu. Kuluma ngizwi lakho hlathulule phakathi kulomhlambi wakho kulabantwana bakho ngegama lika Jesu. Amen. Sesibuye umthandazweni bazalwane. Abangafakazanga ukusho ukuthi bona babonanga lutho. Abangabonganga futhi abasoze babone lutho. Kuba nje nangesintu bazalwane umuntu engaboni ithinto akabonanga. Ngeke umuntu ayithathe into ngazathi bekayidesign. Bazalwane. Number 1 ikhona into efanele uyazi ukusebenza kwaNkulunkulu bazalwane kuncike ekubongeni. uNkulunkulu akahambi nomuntu ongabongi. Ngoba ukungabongi kuthi izwi lithi izigogo Mpuli kuyisiqalekiso. Kuyinto eyenziwa ngabantu bezikhathi zokugcina. Kuthiwa ngezikhathi zokugcina kuba khona abantu abangabongiyo. So ukungaboni nje kusho ukuthi wena awubone lutho futhi usoze ubone lutho. Yazi wenzeni wena uyowenzela ivesi elakuzaka elithi wena ucushiwe ngamanzi omlomo wakho. So abazalwane baqhushwa amazwi omlomo wakho. Ngoba abazalwane engikwaziyo uNkulunkulu ayikho into akwaziyo ayenzayo noma ayishoyo isidingo singekho. Ngayikho ngeke uNkulunkulu athi yezinto isidingo singekho. Impumelelo yomzalwane incike ekutheni uNkulunkulu uthe sengisho mina lokuphila noNkulunkulu yena yedwa. Angithi the sifundiswa bathiwa ke la ukholela khona uyenzisisa. Lokuphila ngoNkulunkulu yena yedwa impumelelo yakhe bazalwane incike ekutheni uNkulunkulu uthe. Inja sabazalwane le uNkulunkulu yenzi la mafutho kuyena ukini uNkulunkulu ahlala kuyo. Kwafika uNkulunkulu kini abanye kwabaleka amakati bese bawajwayele zonke izinto besejwayele. Lawo madimoni akwatile afuna ukuphuma. Indaba yokuthi amaphupho sekufuneka manje wena kuwe umphili wezi. Uhambiswi uphiliswe. Uyazabazalwana uhambeni izwi uphiliswi uthandaziswe uphodliswe. Lasifunde khona ikhona into ofuna understand la emzimbeni wakho. Umuntu uhlukene izinto ezintathu. Khona ukuphefumula, khona umoya, khona inyama. Umoya kaNkulunkulu aphefumulela ngawo. Umphefumulo uphefumula. Unika uye uNkulunkulu. Inyama yilesibonayo. So inyama iyadelela inyama. Inyama ifuna umuntu sibongile lo moya. Athathe ilungelo lakhe phezu kwenyama. Uyakwazi uPawuli uPawuli sesindisiwe bazalwane. Uhamba noNkulunkulu. Uthi uPawuli ngathi uthi intokozo mina into engisebenzelayo
ukuthi mina ngiyawutuka umzimba wami ngiwenze isigcina bazalwane ayikho into esikwazi kuyenza ngaphandle komuntu waso. Umuntu owenziwe isigcina wenza into yalo muntu owenze isigcina. Ngazi bechazela ngathi labo nonyama isa bakuthiwa mina ngisigcina sevangeli kusho ukuthi bazalwane ayikho into engiyenzayo mina ngaphandle kwaJesu. Mangathi ngiyahamba mangathi ngiyime ngiyema mangathi ngithule ngiyathula angisenzi okwami ngaphandle kwalo mphethe. So impilo yakho umuyitile ezandleni zikaNkulunkulu ithi lento kusukela namhlanje wena uyashintsha ukwenza wena uzoba isigcila sevangeli. Ngoba bayisigcina sami sezonke sikaSathane isigcina sontshwana kuyaqanda kuyashisa kuyafana kuyinto uyisigcina. So kudinga wena uthathe i-control phezu komzimba wakho abande control uNkulunkulu wakunikeza wona. Uma sisidiswa thina sikamanje ushintsha ukwenza manje ungaseza wena ngemzimba wakho ungaseza wena ngenyama yakho utume inyama yakho uyenze isigcina. Yenza bazalwane ukuze wena manje yonke into yenzayo awusezwa ngenyama. Phela bazalwane inyama mayithilana uyalana. Abanye bayinobile bangesenkozweni bezwe ngenyama. Awukwazi uma ngabe gogo sothi uhambe noNkulunkulu wafika kule phuzu lokwenza umzimba wakho utuke waba isigcina ukuthi wena uzovela ukhathale ukuthi ungeze enkonzweni ungezi wena ukushaya ukuthi ke awukakawenzi isigcina umzimba wakho. Nje lokukhathala okuvumelayo kunyenyeka nedimoni elihamba nawe elifuna impilo yakho lifuna wena uyenze lento lize lithathe ilungelo. Ngebhadi bazalwane ayikho into uNkulunkulu angayenzi. Abazalwane bona bavulela amadimoni iminyaka ashaye umzalwane esebuya enkonzweni yomlilo ashaye umzalwane umangale ukuthi kanti yena mayebejwa ngamandla maye wawiswa yini uwiswa ukuthi lo nhlaka ohambe nakhe akanaki. Ngithethe bazalwane ngikhelesi bazalwane angazi ngicabanga ukuthi amadimoni ayangithanda yini ngoba bakuthiwa khona into enenjelasi ngawe idimoni. Amadimoni bazalwane afuna abazalwane abahlakaniphile. Akithi iBhayibheli ithethile sibakunene njengamanje sihlakaniphe njengeyinyoka hayi ube yinyoka njengoba wena uyinyoka wena ube wrong uhlakanipha njengayo awubiyiyo. Yebo mzalwane ayikho yovaleka empilweni yomzalwane umzalwane ohlakaniphile bazalwane osokasuba noNkulunkulu umzalwane okuthathile endaweni eyodwa ashaywe yinto eyodwa umzalwane wempulo ohamba noNkulunkulu akashaywa yinto eyodwa ngokumzalwane ohamba noNkulunkulu. Ngithi mina uNkulunkulu akavumi naleyo mzalwane akavumi. uNkulunkulu akashaywa yinto wena ushaywa yinto eyodwa ukuthi wena wakathathi control lokuthatha iposition yakho uyeke ukuzwa ngenyama wena inyama thuka uzofa uyofuna lutho uyofunuka isono sewufikile endaweni kaNkulunkulu endaweni yengcebo endaweni yokuphila ukhalisile ufiswa lokudedeko lakho lofa.
Developments umusathane ekhuphula istandard ethi yakhindezela nayo ishintsha ukwenza noma ungafunda imfumo lithina iBhayibheli uDaniel wabizwa wahlaliswa phansi wathiwa ongeka khothame ngesithombe lesi uyofaka emphandini wengwenyama ithi iBhayibheli uDaniel wakhuphuka wayekameleni lakhe phezulu wavula amafasitela ngokwenza iDaniel ukhuphula istandard somthandazo yazizwe sezongenyama wathandaza kathathu-ke manje hayi kayi-2 hayi uthandazo ntambama sekuthandazile wathandazo wakhe kathathu andezwa abantu badakile yaqhubeka yaza kanjani labo manzi abazi uNkulunkulu wabo into ezokwenza ukuthi ungamazi uNkulunkulu ayikuyanga basikuyenza ukuthi wena unyama umsebenzi ubibele kulesinyama unokulibela inyama nomoya bayakuyaliwa basanwa abantu ifuneka manje umoya ube mkhulu uzokwazi umoya overpower inyama manje wena uvumela inyama overpower umoya so angeke ulunge lolu hambo umoya uhleze mkhulu hambo lensithi yangizwa mina nto so wathandaza wathiwa isiyashaya isikhathi emphandleni wengwenyama zalambuza wafakwa phakathi emphandleni wengwenyama azange zamudla zange zenza lezi uNkulunkulu kaDaniel waphakathi emphandleni wengwenyama asimdla iwayizona umsebenzi uzokhala njengeswe akhulume njengeswe athi umsebenzi awutholakali njengeswe vele uzuthola ngoba inkinga yakho ukhishwa ngamazwi umhlobo wakho umsebenzi konke kumele ashintshe athi okay manje hata ngingasebenzi bakwazi ukuhlala ekhaya ngingasebenzi abengithandaza sengiyathandaza ukuthandazela ekhaya kithi ababa bethuma ngo-8 nami yongena ukuthandaza hawukufika ukuthandaza uyadumisa uyiwani uyathandaza ufunda iBhayibheli uyathandaza ufunda iBhayibheli uyathandaza uyabathandazela abaseyibhedlela uyabathandazela abasemajele sekuwe-ke lokho uyathandaza zistrength yekunantshini ubuye uthandaza uma ubashisa nonhlanhla emkhathini ucabanga ukuthi wena bazokuyeka ukuthola umsebenzi ngoba phela umsebenzi wakho uma ubanjwe amadimoni azophendula athi amadimoni hayi sithe asivalele isonto umsebenzi asinike umsebenzi sibone ukuthi sazoqhubeka nethandaza bayithola umsebenzi isonto afe umsebenzi abazizalwane mayinenkinga ukhonza kakhulu mayina nenkinga uyafa mawuqala ngalowo mzalwane loyo kuba njani mahamba kahle yadenene kokwenzakala ngakho wathi nezilo luhlobo ukuthi inkinga nokinga uJesu inkosi bazosuka abazalwane bathi hayi siphinde umsebenzi wakho qhubeka uthandaze usasebenza bakayisuka lo asitholele indoda ebandayo inkonje eqala lentsha afika afe lapha emshadweni noma sithole umfazi obandayo afe asimbulale asimqhubeke ngokusebenza kaSathane ukuqima bonke gogo abashiselela uNkulunkulu bakile uSathane yabo wena nje okufile namhlanje ungakwazi ukuphatha umthandazo efastini ukuthi wena umuntu inyama yakho umuntu omusha uvukela inyama awukwazi ukufasta yahlala
acabanga amadoda acabange leya yaseyahamba yafero ikopeli acabange wonke amadoda akhe esikhundleni sokuthi ngegama likachaya akazi ukuze ungazohlala enyameni yezomsalwane inyama uwe oyenza isigcina yazi ukuthi waze wenza inyama yakho isigcina awuphinde walova esontweni ezenza inyama yayisigcina abanoviswa makhaza abanoviswa imvula abanoviswa ikhandanyana akanoviswa yitayela amamuzi ezinjengathanda esontweni sesikhathini ngesikhathi sakhe abanye baya basesikhathini beze esontweni esakhe isikhathi semtofisi yasishayela inyama into engeke zikusebenzele la uma uyinyama ngeke usisebenzele inyama ayisebenzi kumele inyama ithathe indawo yayo yenyama izivuma inyama ukuthi wena uzwa nayo usibona nje thi asizwa ngenyama asizwa ngenyama thina tholi ngafika ukukhathala siyotholakala ufike siyotholakala asizwa thina ngenyama angithi ukhona ubrother kimi angiya reflected ekseni sengiyageza ngithi hey angithi umsebenzi mnene ngithi yabona lapha mawungaya ukubuka yabona laba bangagezisha bayibhekisisa ibengane ngabasona kodwa inkinga yabo basuka baphethe ukufuna uthi umntwana kaNkulunkulu ohambe endleleni kaNkulunkulu athembekile uthi bhele mina angeke ngize ngigeze ngisitsha mina njengoba ngolahla bonke yezwa ayithulela ngomntana maye ayigezele isitsha sami yebo mina empilweni bazalwane ngafunda ukuthi ke yonke into ayikho ezothi mina ngiyenze yonke into mina ngiyayenza noma ngafika ukukhathala lento ngizoyenza angeke ngifike isitsha manje thatha ukhiye isikhathi mina bengichaza ngaso isigane ngize ukhulekwe wena wone isikhathi mina ngibuyela kuzibona bonke manje ngiphelile manje phela ngikapa namasi utayine wozaboti phutanyana la sabe sesidonsa amasi sithele esipopa namasi yebo bro nasifundisa ukuthi angekizwe ngenyama ngitshele madimoni enyama ngitshele madimoni okulungu yabathi ngokuvilapha wena unamadimoni sabazalwane sebavilapha ma-understanda ilanguage yamadimoni bazalwane bayi-understand ukuthi hayi siyanqena khona izinto umzalwane abantu abangakholwa abazenzayo umzalwane yena angazenzi ungafana abangakholwa ayenze bangayigezi izitsha wena uyayigeza masele izitsha ziyolahla mina lahlelani ngoba mina kumele ngombe mina umntwana ngiyonga mina so lento engizoyithenga zokulahla ngolahla kuzibweni ziyimali maleni ithengile iyahlala ungakaphuki sazokuhlalela ayazi impilo evangeli mina ivangeli soto lithi into bokade ungakwazi ukuyenza myalo uyayenza yamangazi ukuthi amantombazane asidisiwe ayabulala ngoba qabanga ukuthi ule emshadweni uhambisa igqoyi afuneka umzalwane abesidonke somzalwane ifundele igama leli mphumela ukuthi ke ukhamisa ngithele bathi ukhamisa ngithele buhle kahle kahle akusumuntu ongakasebenzi ufuna umsebenzi esisamsiza bathi ukhamisa ngithele umuntu oqatshangelwa kuyo yonke into somnikile indawo yokuhlala idlula phela akandluli ikhona yazi kanjalo ethuzoyitika indawo yokuhlala ivuke ehlala geza kuyodliwa hamba ogeza
asesiyadla hey kuyapheka uyabukela nje ukhamisa ngithelo so unomzalwane oqatshangelwa kuwo konke awukwazi bazalwane unamandla usaqatshangelwa kuwo konke wena yakho incwadi ikwazi ukucabanga ukuthi no yabo makunje angenze so ngamnokhe uma ngabe ewe TV walokha yazi yabakhona iTV sabona umabona kude bamrejecta baze bamthatha mina ngingahlulwa yini senawe Jesu iyo ngaleli gama ngiyahamba ngiyanokha ngoba mina ngifuna ukuthi iyawuze yenzeka into ubaphushayo into ize yenzeke ukhamisa ngithela uhlala phansi akutshela ukuthi umsebenzi awukho Angigcobo yini bazalwane ukugcobo lithi igcobo liyaphohloza liyaforce into ekade ingenzeki izokwenzeka not wrong yebo into kuthiwa le ngeke yenzeke ugcobo liyakwazi ukuthi le yenzeke inkinga yakho ukhamisa ngithela njengokuhlela kuke yafuna ubrother so and so manje sangikhamisa ngithela emshadweni sesiphambana imiqondo so omuza nalomqondo lo abeke ngaphansi iyangibona ukuthi yebo siyenza so omunye athayile sengicabanga ngafika la ngibona ukuthi lo sikwenze so hayi omunye sesikwenzi yezwa hayi ngikhamisa ngithela Wanda into yikho ngeke uziyenze iphumelele. Khaya umhlanje umungenza lento lo. Izajeza thatha control phezu kwenyama yakho. Thatha control. Wephinde uthi ngiyakhumbula utshwala esinyamini. Angeke usanini ya. Waze wathatha control phezu kwenyama yakho uzokhohlwa ukuthi wena ukawa isidawa uzokhohlwa ukuthi wena mohamba joground uzokhohlwa wena ungayithathi control wena ukuthi ukusindisa ukusola thatha control bekuphinde uzona amadimoni akutshela namhlanje noma yasoze kakhulu Mara nyangaze ngitshele leyo nto azange sibone ngitshele ngishesheni kwami kunezinto mina ngadimona ngangitshele zona namhlanje ngoba ngisasemusha ngikhola size 28 rayifaka mina elayinini ngagqoka nebhutsi hamba na angiqalanga manje wena uzokala ukufika sibomama ngaphapethi ngoba siyakwazi apho sitshela siyaphamba angizokala ngesila sekumama ufuna ukukhonza lapho ufuna ukuzengena ngafastela lapho uyokusebenza njani yahlupha indoda esuthi mina ngangana-understand ukuthi kanti ufuna empilweni yami ngoba manje ngithiyeza mara umbuzo khakoko mina ngididekile umuntu omdala ngoba ngiphenyanga ekusheni kwakho sengimthanda lapha emhlabeni namalanga ami aseyabalwa kodwa ngase ngimbone okaJehova echotshiwe leyo nto nje ngiyazi yilelo limi engilazi ukuthi akunako kodwa ngikaze ngimbone kaJehova echotshiwe nabantwana bakhe beswelisile sengimthala lapha emhlabeni namalanga ami aseyabalwa
Don't
ngamandla baphikelela. Baphikelela sengasaphikeleleni abantwana. uNkulunkulu wasezulwini wabanathi nge-COVID-19. Mina wabudokotela i-COVID yambamba. Mina i-COVID ayimbamba. Phela ngahlaseleka bedinga ukuthi ngimbone inyanga nenyanga. Efuna ukuthola ukuthi akunayo yini inhliziyo. Kodwa ngihambe noNkulunkulu bazalwane kwaze wafika ngimboni. Ngoba nje samazi nomnyama. Noma soya cream. Noma sone dread. Wafika umphumela watholakala ukuthi anginasifo sanhliziyo. Uyabona kokugcina wathi uthi umphumela uphile sana. Uphile sana. Kodwa manje uyamangaza uNkulunkulu. Uyaya uyothika umuntu obanjwe i-COVID wabuya COVID yakuthola. uNkulunkulu wasezulwini ewakhipha isibhekezo wathi thandazelani ukuvikeleka. Sathola uJobe wasezulwini. Safika ingilosi yasezulwini ngakhona. Sabathi isibhekezo siyaphuma. Abangajovile bazoba senkingeni. Azabatatazela thina. Saphuma isibhekezo sathi abangajovile bekwenze ukuthi nokuthi azange zatatazela thina. Ngoba izulu laseseligobile. Sahamba. Kambe kube ngagoma nje. Ngabe kuthiwa namhlanje kuphila ngoshukela. Hayi mina ngaze ngibone ayade kaJobe ethi i-one eminye thatha i-control phezu komzimba wakhe. Uzohamba kalula. Uzohamba kalula. Wena ungayithathi i-control. Umzimba wakho usa-control. Sa-control. Hawu. Ngisho ukhona ongatholi. Ngathi uyithathile i-control phezu komzimba wakhe. Ngathi ukhona ngeni mina ngisesontweni. Wena uyithatha i-control ngaba. Anyela khona izinto ngakhalisa vele. Hayi khona izinto ngakhalisa. Kuba mina ngifuna ukuthola. Hayi ngakhana ngaze imali kodwa shame. Ngithi ngiyihle. Ngayiqala manje fasting. Ngoba ngicela kanjani ngithi ngaqala fasting manje. Ngitshela fasting. Hayi babudlile kusengithi cha. Kona ngiyazi nami le-fasting engiyicala mara ngithi ngiyayicala le. Ngiyicala ngoku. Uyobreak-a ngithangazi. Ngithi ngiyaqala ngeke. Thatha i-control phezu komzimba wakho. Ungakayithathi i-control, inyama izobulisa ngawe. Yabasebenzane amasindiswe eside isikhathi. Bawa kamnandi. Yazi? Onesipho sebehlabelele kamnandi. Bawa. Ngasonke lesikhathi behlabelela inkomo. Bahlabelela nje umane wazi nje esontweni wanakasi. Ngoba lelela umbuso. Athi control phezu komzimba wakho. Uwe onelungelo ukutshela umzimba wakho. Phela uwe nelungelo ukutshela umzimba siyabuka thina sesontweni. Futhi umzimba mina ngikhathele ukufika late esontweni. Engathi ngezilwane. Yageza sinye fully kiss mami ngifuni yedele cabanga uthethe isilwane uyabika nini phela umntwana engifunde ngeswane ayikho enzima njengeswane umntwana isikhathi samntwana akadlali umntwana uzwa ngumntwana amen sakutshela thina sibazi abantwana sazi wena phela owabanabo kodwa wangabasi thina esibazi lethi ivukela kamnandi idlale uthi thogeza ithabela ngiyakhala igeze mayilanga jabule nje jabule noma egeza jabule mayicela ukugeza ukudla cabanga endakazi phela umntwana amini uzathi ngidla wena lapha sasemncane ufuna umunyisi umunya ngesikhathi sakhe lapha isikhathi sakho
sekumele mina ngenze ukuthi maqede bayithi umfaka ipampasi nje ashaye number 2 ngakujahi Thankful isikhathi sakhe. Ekumazi wena umntwana owamthola wakhulisela umama. Ngakho nesibindi soshaya 14 ngoba umazi. Yabona othathe umntwana wakhulisela shaya 14 lena sibindi. Ayina hloni 14 ekhaya. Sicalile sisasibhekeza la. Ngiyashisa nangu. Bayabhara. Yabona awutheleki Thiboni ke. Ilwane phela lesiyabona esontweni. Sohlala sifike late. Very injongo yelwane ukuthi ifike late. Iyo lento izokwenza ufike esontweni uhlahlamele ngathi imbuzi ipheko ngeimpondo. Inkonzo yokuqala uyazi. Zange ubone ngisho uzibhesana. Khona abangazi philosophy yajayi nalo ukuthi uyaqula iculo khona abangazi. Bafika bona sebo MM lebandla lesi House of God. Uqala kwenkonzo sibusiso sokuqala lasasa. Afike lapha thalaze azibuke isibuka sikho yini kwini. Njengoba uhlala esitulweni uyibuka izathulo zimalile izathulo zakho. Ngoba noma ngale mfumo engivuka samali isikathulo mangiphambi kwaNkulunkulu asikho ingubo nexabiso lengubo lalamhlabeni ilineni yalamhlabeni eyolingana nelineni yaseswini kuthiwa beyiqolekile ayina price yalamhlabeni engalingana naleswini so uyathalaza Umunyana neyithupha yonke into ngisentenzisangene nje. Sangene vele. Ngekuthola inkonzo iqalile esithi uyoqhubeka ngokusangana uyosangana ngoba uthola yena Thiboni abakoshile kwayena lokungena la isontweni ngegama kaJesu. Akuthola yamnyango ngena nawe. Thiboni yambona usangene Thiboni ngihamba umuntu ongasangene. Yalaje nomuntu etshela abantu izindaba akutshele abantu balimele babona usangene njengawo ngeke ukucala ngithathe ukuthi ngilimele angilimele kodwa ngizakwazi ngikhala uyabona usangene isangene ziyathandana nokusangana thathi control kwezinyama yakho asikhatheni thinkonzo wabidubu zendlela touch control. I touch control. Wepu, uwindoda usalayo lapha kwakho. Wena ofanele ungomkhombe. Njengoba sona nabantwana bani, uwe okumele ukhombe indlela. uNkulunkulu uzokubuza ngeyaphi impilo akuze nangale mpilo labantwana. Ungacabanga ukuthi wena utholile nje. Phela bangashaya isigomora baphilile labantwana. Sobuzo ngoba bayobakhomba bathi abantwana bajejeje umsebenzi. Masi ke besigomora. Kodwa nakho sokufaka esihogweni. Amen. Nyama kokunyamedelela. Njengoba ayisazodelela. Kodwa afunde mangaleli bazalwane. Thina into ozebangathi usiqali. Siyake ngomumsi. Yabo namhlanje kusana namhlanje kimhawamthi okwenza thathi. Awaqala isikole sashoka isikole ibhikezi la awusisizi hey bosiyamo yongcwele uyazi into engithi siyothanda zakhabo noSipho siyothanda zakhabo Dudu uyisukela wena khona ngoba wakathatha control phezulu impilo yakho yabazalwana uma awubona umusaka kaNkulunkulu ngeke uzudlula ngithi mina uNkulunkulu sibonge impendulo yakho ibeke emntwini ubeke uNkulunkulu akayitshele wena direct uzotshela thina emali uMlungu okuthiwa usiza abantu yonke ukuze abe nama-truck adayisela amanzi singakhohlwa nje ukuthi igama lamanzi khona nanima kwaphansi kwabuza kuthiwa ebusuku wathatha intombazane lo Mlungu into
intombazane enganabazali bafana nabo. Intombazane esuku yathi ilele yaphupha. Umiphupha le ntombazane lo wayithatha nje umgogo bekesho wayekhombisa. Wathi tshela lo mlungu ukuthi uhleli phezulu kwegolide. Umtshengisa bazalwane ampomo yamanzi. Ayitshela umlungu wathi umlungu anojani. Wathwenza. Wathi intombazane mina angazi kuye kodwa kuthiwe utshela. Ngiphuphile. Umlungu waba wathe. Wathi oqala waya lo mlungu wathi khona igolide yalazi igolide leyo. Khona igolide yalazi kanti igolide. Yena ebhekene igolide kanti igolide. Le uNkulunkulu ayishoyo ngempilo yakhe athi canyenza so lo igolide la. Hayi bathi ke lo mlungu wabuye encondweni wafonela ngani lamajamani waqhaza iphupho lentombazane bambuza ukuthi wathini wena washo bathi anzana amanzi bathi abelungesisa lemshini yethu wena nemali eningaka bafaka imshini yabo belungu badayisa amanzi unangaki manje unamabhiliyoni ngabe dala wawathola amabhiliyoni ukube bekaneso lokubona manje bekangana inkinga yenu ngabazalwane uNkulunkulu ayifuna ukuphakamisa iyafika imilayezo yethu mina nithatha kancane ngesho uNkulunkulu lebani nje kukhanyise kuye emkhulekweni ukhona omunye ngithe ngihlala laphansi uNkulunkulu angitshela imilayezo wakhe kwaba nzima ukutshela kodwa ngasale ngisho phela usonto ngisahlupheka namanje cabanga amadimoni atshontshe yasonto lokuthi usonto yavela peace manje usonto khona ngalesithathu angibiko cha ngikabili ngiyahamba ngiyini mara ngiyini angazi lokubona lokho phela basongena into esizulwini wisdom ngibuye kochama ngene kubeni kuthiwa usonto tshela isonto ngathi ngicabanga lento ngathi mina noSipho ngicabanga lento efuna ukuyenzeka la esontweni kuthiwa tshela usonto ayenze lento izokhona lokho bathi ya mase ngithi ngibanga amehlo okulala ngiyabona vele ngiyabona usonto angakwenza lokho angabeka cabanga ngize ngiyambona ukuthi angabeka kanjani usonto abeke kanjani ayigcina yenzile before uNkulunkulu mangitshela wena sidwana yamphupho sinikini ngidini ocabanga ukuthi mina ngibhorekela ku ngishimfele ngibhorekele kuwe ngendlela ongayo wena mfele ngeke ngifike ukutshela imfihlakalo ukuthi mina ngiyisigcila sikaNkulunkulu uNkulunkulu noZipho usuka sayibeke la asathi ngitshele ngoba kufanele ayenze kuzokwenzeka so ngithi ngeke lo nje bathi hayi ngitshele ngoba so uzokwazi kuyenza makwenzeke sokuzokwenzeka so ngiyibone vele lento uyenza kusuke sengiyibona wena uyenza utshele umuntu wayileyo nishipele mawucabanga imfele nje ngabhorokela kuyo yakuthi imfele bazalwane ngangena esontweni lethinte ethunywe uNkulunkulu ngoba imvelo iyamlalela uNkulunkulu into eyenza inhlanzi imgwini John inhlanzi iyadlala phela bakushaka lo sinhlanzi encane leyo idlala ukuthi inhlanzi ayilalela ukusho kaNkulunkulu abanye abazalwane gogo bokuphathisana eNatali kanti kunezigwenya ama-crocodiles bathandaza bangena bagibela phezulu kwabacabanga akaboni lokuphathisana ukuthi ugibele phezulu nje i-crocodiles ugibele phezulu ayathula yalalela uNkulunkulu bathanda mabeqeda bajika uNkulunkulu abatshengisa bayibona ihamba bathi kanti uNkulunkulu njani ubani nemoya yamlalela ukuthi into wena inyama yakho nekwenza ukuthi ke uNkulunkulu angakhona ukubusa emfihlakalweni yokuNkulunkulu ngoba wena ungathatha icontrol phezulu yenyama yakho bahlupha abazalwane abanganayo icontrol phezulu yenyama yabo bahlupha futhi ungathi ungazibaqoshe uzibathuke ubathuke uNkulunkulu engafuni ukuthuke kodwa ngeke kwesizokuhlala nje umtshela ukuthi ungaphindi kuyela uzithola ispray
pray impahla ungabuyi masike isangene nje yabani akufuneki Ntokozo thatha icontrol phezulu kwenyama yakho tu when uzushintsha ungathatha control bonke abavumelela basebethatha icontrol kwenyama yakho labo vele bayazi ukuthi uNkulunkulu yazoyisho bazoyenza uNkulunkulu shilo nezulu igebuthi lokushiwo uNkulunkulu yiko fanele ume kuko kahle kushiwo uNkulunkulu bazalwane uma kuwona mangaze kuvuka umoya omningi kwezeni uma lo uNkulunkulu akushilo mali umuntu ongakathathi icontrol etema kakhulu khulumela safuthi kakhulu unomsindo ngokushaya ukuthi akakathathi icontrol phezulu kwenyama yakhe awufunde lezakha wena ufundele lo sengiyathandaza manje hayi phela phela ngikhathe wena boleko bokuqala upheka ngalishi abantu kamishi already bezathela amanzi okugeza zeziselfree kodwa ufika ubrand yebo nyavuka ushaya ngithi ngithemba igceke leyabigcezo uqushiwe ngamazwi omlomo wakho funda kahle wena uqushiwe ngamazwi omlomo wakho ubanjiwe ngamazwi omlomo wakho wenzenje ngamazwi omlomo wakho uqushiwe ezizinto eziwayizenzeka umuntu ekhulumayo ngiyabheda kahle bazalana kanishi igama lokuthi kuyabheda sekubheda ko awuthi kuyabheda sekufuna nje bazalana mangabe sesifikile sesithatha icontrol phezulu kwenyama yethu siyeke nanokuthi Ntokozo sidlale ngawo lawo magama ngoba mawuthi kuyabheda uqushiwe kusho ukuthi kwagcina kwenzenjani kubheda ukuthi umuntu athi yakuthanda athi ngikuthanda ukufa kuyinto kwagcina kufile lama sangithanda ngoba ngithanda ukufa amazwi omlomo wakho oqushwe ngawo hayi into engayenza lana thina silone lokuhlobo ukuthi ayikho esingayenza uma ngabe mamshabana sothatha icontrol phezulu kwenyama yakho abangakathathi icontrol vele bayofeyila ngithi bayasho ngabantu bafeyila yabenza basathi isinto esikusebenzile omningi uyathanda umsebenzi omningi because uye engathanda umsebenzi omningi akadala phasi Ngikhuluma ngawo ukuthi umntwana lo ngabikhuluma iqiniso indlela empumelelweni ayikaka kangayo washo njalo Isaac Mthweni wathi namefa uhamba kuyo uze uphumelele wena sek phela nje bazalwane uqushiwe ngamazwi omlomo wakho yeka lokuzazi ukuthi usehluleki wena yikho wazi kuyimela uzoma naphambili uzothi wena uyindawo uzokuqushiwe sasa ngamazwi omlomo wakho uma okhuluma amazwi amaqhawe ayakhuluma bazalwane asedlulile ukuthi usathane noma ngenzani lezo zingamadela kufa zidelile ukufa lezo simo asandaba nokufa ngoba sisho kahle ukuthi noma ngifa owaKristu mangifa kuphela inkosi noma ngiphila ngiphilela inkosi so yona ungazazi mawufela abantu esiyapha wena uzazi befela abantu mawufa Ngiyakwazi kusaba icho mama yo ungathi ngegama lika Jesu cabanga mama yo engabuthi ngegama lika Jesu mama yo wani Fake mama Kuthiwa konke isalukwazi sababona abazukulu basukuthi bayadawa Izelo ngokuhleli labazukulu Like yakhona ugogo busy yabathandazisa bathi mase ukuyijabulisa athe ngutshwala manje abakhona ukuphuza
bathi asifakele emotweni sidoje ugogo kwathi ngicela uhamba nami bathi gogo uyapi ugogo injongo kagogo ufuna ukubavikela uyazi ugogo ukuthi mangikhona ngeke bayithole ingozi ngeke balimala labacaba mama ukuthi gogo ngesikhole ngazi bathini wathi ugogo right manihamba ke ningishiya nihamba noNkulunkulu wami abathanda sibathi hayi bafike endleleni bathi hayi uNkulunkulu wagogo akaphume lakithi akangene ebhuthini ahlale ebhuthini uNkulunkulu wagogo angicela afuna ukukhuleka bathi bona bakhona ukukhuleka ukuthi bahambe noNkulunkulu wami babazi kahle kahle uNkulunkulu kagogo ukuthi wenzani manje bona bedebela amandla kaNkulunkulu kagogo ngoba gogo abanayo icontrol phezu kwenyama yabo basathanda uNkulunkulu nezinto zalelizwe neminako yalelizwe yebo hayi bathi yashaya imoto sashayisa yaphela imoto nabo balimala phela wasala la ebhuthini la khona uNkulunkulu kagogo bakhumbula ukuthi kuba simdiza uNkulunkulu kagogo ngaba sikho so injalo uma sekuthiwa ashilo kaNkulunkulu athi uhamba naye uNkulunkulu uhamba naye thathi control phezu kwenyama yakho sonto umuntu wenyama uyifanisa nabantu bonke ebazalwane thina esebukela uNkulunkulu asifani nabantu abangakholwa asifani usafani namanye amaZimbabwe wena nje wehlisa ibheki kaNkulunkulu sayocela ushukela awunikho ushukela ukuthi fahla ufuna kamnandi kanjani ukuthi fahla umfahla zimile wangitshela nje makuthiwa nje basami ngicela kaSikoni ngabe ngiyini ethi coba wo hayi kaSikoni mina ngikhaleli phela umntana Sikoni ngithanda naye manje ngilethele inyama usonibona ukuthi uyosera ngaphandle angifuni yini mina ngicela athi khaleli uqala kwakho Lora ngubaba lo uyakuthi imusho kimnikisho wakho ngithe wabantu ngithe kwakho manje namangiphekile esotweni ngicabanga usibulala abantu abanogqobo abapheke ekukholeni kwaNkulunkulu hayi kahle umama wathi wenza izinto zenzeke usho into enjalo mama uyayibona lenyama sibongile isabhakile nami ngimpheka la hayi ngcono ngenze so ukuze lenyama ibe so hayi la bayishuna ngamakhesi hayi kushiwe ngamazi umlomo wakho ngamazi umlomo wakho zenjani sona namhlanje manje yena lokuthi hey umuntu ohluphe kanjani uyohluphe kufe sesi yosuke isitalo sisifishane bathi yaloye bakaphe ngamatshe abantu hlala lapha endlini yami ngoba isitalo sesihlupheke kodwa siyakhona yebona uqushiwe ngamazwi ani omlomo wakho ithi lento bazalwane asithina sikahle kahle sonke sikhuluma noma kanjani amen kona amagama nje singahle kona amagama nje singadlanga namsenzoyela leli ukuthi wena uyandisa ngoba uzazungidizele kamampela uyandisa kanjalo apply ukudisa uthekela umpana lemihlisi hayi lebhale so uthekele lemale hayi boyfriend yakhe ngabaqabeni enjoy babotho lo yahalela lahla kuye lo idustbin kasini phela nje bazalwane ngicela nali ivangeli abantu abangakholwa bazothunza abantu lo waphela umzalwane lo iring lento ebhalwe so uyithenge lo bani why kudlule indaba zothando udla usinzwe bathengela so control bazalwane phezu kwenyama yenu iyathatha icontrol phezu kwenyama yenu ibe yakho malendas ngoba yena ngihamba ngakubili ngisho asimbongo wami uyazi awena baba lapho
Abantu sebeyithulele ukufanele kufanele ukuthi yebo mawuyona manje. Angithi mawona ngokufana njengothula nolele. Iphi yakho le ndase? Why uthengile? Why akhethi iphele emasiko? Why ihambe nga-1? Hayi short one number 2. Hayi sikela baptize. Sana kuwashila. Ngeke mina kuyeyoni. Wena yakhona ukuthi ngini. Hayi. Hayi short one. Anginandaba vele umntana ngizela kamfuni. Anginandaba ukusala ngisala. Hayi boyfriend yakhe. So thandaza gogo bazalwane. Kodwa manje ishintshile indaba yokuthandaza. Ufuna laba abafuna ukuthatha i-control phezibani. Inyama yakho. Kodwa futhi laba abakholelwayo uNkulunkulu walapha. Ayama-haters. Ayisesithethe kakhulu umuntu. Kodwa namanye esibabonayo aba-haters nje singababoni bese nawe kophumule kanti. Mhlawumbe utshelwa thini ngoku ethe kakhulu umuntu angifuna ethi ngifuna ukwenza njani bazalwane ukukholela wangizokhipha bathibona ngize ngithandaza umhlaba utshekele mina ngizokwenza lento uNkulunkulu ithe ngiyenze ngidedela isandla ngiyasibeka uNkulunkulu wehlisa amandla phezulu kwenyama yakho inyama yakho iyahlubeka wena ethe kakhulu yabona ko ekhaya hayi active umuntu namhlanje active ngifuna abenze njani bazalwane bakholwela o-ethenze njani ya akathatha ikhefu khona esontweni maruzike esontweni bakuthatha ikhefu ukhona njani alright ikhona kuwe wena o-ethayo hayi kunga-ethi baba wethu onamandla wonke uhlobo lebandla elihamba nawe elizokuphila impilo ejabulelayo hleli isihlalweni sakho sobukhosi ubuso bakho uNkulunkulu kuyabalekelwa ilanga futhi kubalekelwa isikhanyisi uNkulunkulu uzothatha ilungelo ubanikeza amandla umangazayo esegcwele esandleni sakho uNkulunkulu lamandla bonke laba abafuna ukuthi bathathe icontrol phezu kwenyama yabo zobanika amandla bazoyihlula inyama ngeke bezwe inyama uNkulunkulu azozwa ngawe namhlanje thatha ilungelo uNkulunkulu thatha ilungelo umnikazi wamandla wonke dwala lesithiso uthatha ilungelo ngegama likaJesu. Jesus. Ngeze phambili lo ufunayo bazalwane. Siba ngeyawo. Ngamisi izandla. Manje ngathi niza lonke nje. Angikhathele ukuenter bazalwane. Iye kusondela eduze kwabanye. Ngoba phela bakhona ukuthandazelela laba abasebenza. uNkulunkulu baba uzothatha icontrol phezu kwalabo abafunayo ukuthi inyama yabo uNkulunkulu ihlule. Thatha icontrol phezu kwalo mama. Thatha icontrol. Fire! Thatha icontrol. Jesus. Touch control. Touch control. This is so. Touch control. That's what it was. Touch control. Touch control in Jesus' name.
Control. Fire. Take control. Fire! 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 Hey, when this cat is gonna up. Fire! 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 Uyamphasamisa uhleli la uhlelela ukuphazamisa thutha bhala isikhombisi uyenze njani uthuthe 1 2 3 4 5 6 7 thutha sophinde nimvuse thatha control That's control. That's Jesus' name. That's control. Please,